after the goose. Ayo. There you go. Oh, please, pupnya, please. Here, go ahead. Awas, Cik, pupnya hati-hati. Ya juga. There, be aware of the pup ya. Pupnya awas. Pupnya itu di rumput tuh. Be careful. If you want to go after the goose, okay, but be careful of the poop. Be careful. Harvey. Hi. Hi. Hitung 1, 2, 3. Ayo Cik. Ini balikin ke itunya gimana sih ya, ke foto? Ayo. Ini kan Papi udah ini. Apa? Udah stop. Belum, ini mah belum stop tuh. Belum stop. Ayo Cik, lari. Ini jalan ya? Stopin ya. Oh, stopin gitu.